koko dupfe nk'abapfapfa amapfundo apfobye ipfunwe ripfunyikwe ubupfura bupfurikwe dupfe nk'ibipfamatwi dupfunyitse ibyapfubye apfe mupfe upfakare mpfushe dusiga imfubyi zipfunyitse udupfunsi upfuye urupfu rwe rupfojwe apfurikwe epfo hoya Fatira mama. Nafashe. Akira. Sana. Mama. Karame. Mbonye umuntu. Kumuno. Mubonye. Lijese. Ego. Fatira marume mama. Mbonye iki kintu. Mbona ari nk'urugabo rwicaye ku iparafu. Icara utago. Fatira. Sindi basari ikote. Mama. Karame. Iri kote ni ryande? Iri kote ni rya sogokuru wawe niwe waritungaga. Hey. Rero birashoboka ko akimara gupfa iso yaba yararibitse kugira ngo agere imwibukiraho. Nese mama. Ubwo ngiye kugemurira papa. Waza kuri mushyira kugira ngo naribona yibuke sogokuru. Ariko ruga warasaze. Ninde bigutumye? Risubiza uri kuye vuba. Isaze impamvu yari habitse. Gira vuba ndavuze ngo risubiza uri kuye. Ndavuze ngo risubizeyo. Isaze impamvu yari habitse. Akira. Usuhuze so? Ndamusuhuza mama. Mubwire ngo turaho by'iki gihe. Sawa.
pirizi ugemuriye nde? Ngemuriye papa. Umaze igihe kingana icyo afunze? Imyaka 11. Papa bazi igihe kirafunze yakoze iki? Bavuga ko yakoze jenoside. Ariko siko n'undi mukobwa muzi ibibazo. Uramuzi? Urabona imijyi ya Kamembe nabo kaba ukuntu yubatse neza. Murabona amazu meza ariho. Kurya rero tuvuga ngo abato mwubake u Rwanda. Ntabwo ari amazu meza nk'ariya gusa tuba tuvuga. Oya. Mugomba kubaka imitima yanyu ndetse n'imitima y'urungano rwanyu. Amateka matinde yaranze ababanjije ngira ngo muzaho yatugejeje. Murumva? Ni muyange rwose. Mwubaka u Rwanda rufite inkingi zikoze mu mahoro, rufite imisingi ikoze mu rukundo, rusakarishije ubumwe. Murabyumva? Maze mwubaka u Rwanda mu rugira igihugu cy'intashyikirwa ku isi. Maze rero mwihangane, ngiye gukatira hano, muze kureba aho mwikinga mutegeze ko imvura ihita hanyuma mukomeze. Ntacyo. Murakoze cyane. Buretse gatoya gira no umuhungu agaruka. Mugaruke gato baze mbabwire. Hanyuma wowe ugende wongeranye ku y'amafaranga wambwiraga ubwo utwo tunabigiye kugura ku isoko. Nawe numara gusura se utege yose ugaruka mu rugo. Sibyo? Ngaho mugire urugendo rwiza. Njye nitwa Rugamba. Njye nitwa Claire. Papa we nawe arafunze? Sinzi niba afunze. Mperuka kera cyane. None se amateka uriya mugabo uzi duhuriyeho n'ayahe? Uriya mugabo ni umuhanga cyane. Utaraza yanamubwiye ukuntu bishe ababyeyi banjye n'abavandimwe bo muri jenoside. Nawe kandi papa warafunze kubera jenoside gusa urumva ingaruka zitatugeraho kimwe. Ubu nta babyeyi ufite? Nta n'abavandimwe ufite? Abavandimwe banjye na mama babishe ndebe, ariko papa we sinzi ko yapfuye. Ubu ngubu mbi Kigali kwa maseri, ariko iyo icyunamo cyegereje nzi naha kwibuka abanjye, niyo mpamvu ndi hano. Ushobora kunyemerera kubera musaza wawe? Urumva ubishaka? Ndabikwemereye kandi biranejeje. Murakoze. Njyewe ntabwo niza, ariko norora inkoko ku buryo igihe uzajya uza zifite amagi nzajya nyagurisha nkagufasha nka mushiki wanjye. Akazi. Ejo nzajya gushyira indabo ku mva ya mama. Uri musaza wanjye rero ejo ushobora kuzakumerekeza. Ikibazo ntabwo mpazi. Tuzahurire ku kiliziya y'Intendezi. Intendezi? Umva rero tuzahurira ryari? Saa y'i za mu gitondo. Ndabyemeye. Dushobora gukomeza? Njya ku isoko.
papa turaho. Abana baraho na nyoko araho. Baraho. Gusa nyine mu gitondo turimo gushaka ingemu nagiye ku iparafu. Twasanze ikote rya sogokuru. Ikote ryande? Rya sogokuru. Ibyo? Umva rishaka ubwire. Ubwire nyoko. Ririya kote arishe kure cyane. Rifite amateka maremare kandi atari meza. Ndetse ushobora gukora ku muryango wacu. Umubwire arishe kure cyane. Ntihagire n'ibintu uzaribona. Sibyo? Noneho mbwira andi makuru. Sogokuru se yararyimbye. Ndakubwiye ngo ririya kote rifite amateka maremare cyane kandi atari meza. Ashobora gukora ku muryango. None umubwire mama wawe. Arishe kure cyane n'inyoni ntizaribone. Ntabwo uri kubyo kubwira. Cyangwa amatwi yawe yarapfuye. Handi makuru umbwira yandi. Andi makuru nyine turimo kwitegura kwibuka inzirakarengane zazize jenoside. Wibuka iki? Wibuka nande? Wibuka iki? Wibuka nabandi? Ni ukwibuka inzirakarengane zazize jenoside. Urebye nyine abanyarwanda urebye bari hanze twese twarahagurutse ngo tujye twibuka, dufata abantu mu mugongo, tubahumurize. Ariko sha ugira ubwenge. Ufite ubwenge buzima. Ubu mwese muri gereza ngaha hasaziyemo. Atari abantu benshi mu muri gereza. None ugiye kufata kwibuka n'icyo wibuka nabo. N'ibicyubuka nabo. Ntabwo uri maze. Ariko si papa. N'iki se? Ngiye mba nibaza kuki bundi abandi batawe ntutahe. Ubu kuba muri gereza biragushimishije. Ngenekereza ko uramutse wihannye ugasaba imbabazi z'ibyo wakoze wataha. Nihana iki nakoze? Ndihana iki nakoze? Nakoze iki? Nta soni ngo nihane. Hari icyo nakoze wowe? Ntacyo nishinja, ntacyo nakoze. Ntozi ndihana iki ubwo? Siri kurengana gusa. Ndi muri prison. None ngo ndihana iki? Ntacyo nihana.